Dilolostro YouTube channel la hi le xigodini tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa Mampela hi bombisa ririmi rero. Ndzi vona ingaku hi nge chayi kahle exikarhi ka Manager Philani na Gagash mfana wa power. Hi voni Gagash mfana wa power a fika a yevula Manager Philani hi ku tsala ka xiyenge xa mabulu xa Facebook laha a nga fika a tsala leswaku vumanager na Betway swi ri swoxe swi nge swi koti, swin'wana swo lavanyana ku register swikhoswakhoswana hambi wa nitwa hi khwijikhwiji. U va a karhi a yevula Manager Philani hi marito lamawani. Ene loko hi tsundzuka Manager Philani ku va va yevuliwa swi karhi swi fambelana na ku va va karhi va chingeliwa hi swirho swa vona ingaku hi mhaka leyi va nga yi tsakeliki. Ta tsundzuka leswaku vi na nkandziyiso wun'wana lowu nga hangalaka ka swiyenge swa mabulu lowu va nga fika va wu vekela va fika va kombisa leswaku ri mhaka ya ku va va chingeriwa hi swirho swa vona i mhaka leyi nga va tsakisiki. Va fika va tsala leswaku I try to defend myself verbally about this bullying about my leg and honestly my physical appearance. It's a problem and a weapon to hurt me. To all those I do better than them. Se mi ta swi vona leswaku ri Manager Philani loko swi fika ka ku va va chingeriwa hi swirho swa vona i mhaka leyi nga va khomiki kahle. Hi yo mhaka mi ndzi twa ndzi vula leswaku ri ingaku hi nge chayi kahle exikarhi ka Manager Philani na Gagash mfana wa power loko se a karhi a chinga hi swirho swa vona. Loko mo languta laha ka nkandziyiso lowu mi ta swi vona leswaku ri Manager Philani a yi dye makala, ma swi vona leswaku ri munhu wa kona u le ku byeliweni ka timhaka ta yena. Leswi hi la ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel. Loko mi nga se subscribe eka channel ya hina hi kombela nseketelo wa n'wina. Eka n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wana xandla. Nseketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela. Laha ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini. Leyi i channel ya n'wina ya ka Gagash. Dilolostro.